Umrebi wa Tayari West nakutangirira izoberi aha program y'Nyamurungi shitamana Nyamwiza nanye Barbara Nyamwiza urireje nintekateka ngwe sabiteji ekujendireje kandi rahangariyo nakurindaje izoberi tfatana nagandi mazoba twakuretera umujenyi nyine mu Jules Vincent umunyamakuru urugendo rw'amagaraje ebyarabiremu ukuyanyesire ahashira byashyireho nibyo twakutegurira ngo mukeiraka nyoni yo tushitame turambikirize tubase kubireba mbweno wabari hangari murarke umukwateho mwijutse umugambire ngo program eji yatandika wakiraka Nakshameru Jules Vincent ninya nakira Nyamwiza Barbara obayo ndiyo tinyine sho norarota ninjeza umnyarwampara umnyarwampara siri wanu Rwampara neshose Rwampara no mari no mwanya gucurire no mwanya uriba n'icyaro akuba hatkarubiro rembo Rwampara yanyeji tiyaji rugando actually ni rugando hansi yo musharaba Carvalho ego ati noreba Rwampara n'urugando ndija as you continue to highway so Rwampara yasigara ni mwizina bugamba so nagira ngo iseruro press so nchongo bani imanyisa ngo kana urebe ndi mwingi tukitwara negative apana iwe na Dan Mwenga so Rwampara nenser ku eriyo no manya main n'abahinji na n'abarisa so tine shonga muzuri zaharjireho ka watagasaha twazira ngo umuntu Rwampareji yaza kugira munyishenjero uturi kumanya bamwe ebyo shibika genda bitaninga utwinire namacha iriyo package tinka gikomorire okay abo kuba it means zero ngoko kucimanya actually wakwetegereza je ni incumbents bari abo kuba bariyo mu ntebezo abantu benda kugaruka kuko nabo babacunanye so ko kwija kari munonga kandi hariho ikibakweto kutera makuba okuhinda makuba ukatera makombe so nicendo bare nakura rero izanija na mujuriz okuhinda makuba ukatera makombe yebare bwambe bitimberera katandikira huntandikira butosha mujuriz Vincent nuwa iwe nkiwo muntu yakubuza no yemanya ngoriyo ninye koko kundeba abo kwatukundi aha and very simple ati ni ntura nti koko kundeba shana ekikurenga oni ngo muntu yayi nimukora kajya haza mujware muti konka nebi so ninzarwa buhingo rugando Rwampara buhingo nico cyaro buhingo ni sera omurka ni Nyakabare nantegera n'urugando ego bamwe Rwampara nisaza kan district so niyo kuzarwa hansi musharaba Carvalho eka yabana barakwingana ki yabagurisi bo bariyo atebiye nyuma munonga nimbaso butabije ukajya ukankanta birebire konka kuza kwetegereza tukaturyo umwe babiri bashatu umwe babiri bashatu storylingu ababanze bakafa bambe mu batimwe naramutakabire ninja twataro konka kutwagiye kukura mwene uri kushomana yitwa P3 P4 P5 mwinaga mageza go kwetegereza childhood nkaba ninka second born konka nabo aba first born akaba nancero ninja hagati no hakaro space so nkaba ninka second then twin na third so turi bashatu turi yabojo twenka okay so hati ndinka first born ako aba first born no manyakarugaho tucyakora hamwe actually I went for that burial if I remember yes so kana keire it was an abrupt death or yaho akaka yakozira Kamparo kwe cyabo shite kitararine so hati ndinka first born turiyo babiri mwahizaye umuka yaba muzeya ariho na mukadariho bambe buhingwaho turiho babiri nyine brother wanje ndijo twena twagizira amaka turiyo ntweyiya nakura ishombero watanzanya kabari kashomera ama primary school ryaho henyina umuyiremo nashomeraho primary 1 kika P7 okay utakarijereho umwishomero mu merama waba muntu wa muringo chokora mujuruzo go wundi kumanyoro simple ninga kure ninje kagemerama I was always the youngest in class ukashoma na bacirinju P3 ninyushka mwene na P7 ushanga uri nkoro kweruka yo kubanka muto abandi bakukira so
tinkwijuka bukamabona benyine nyo ukuri yo ncuca kuba abana hati ukana ubuyahe bakureba kugira ngo ni uryo wa muhero. So that was primary. washomereje myaka ya umushanju merama no mwirembo mwinto rakomera intanda ntana nkanta kugikunda uko buhoro n'ubunteganza. So nkaba ninzomuka konka karaka distance nka kilometers 2 necweka. So I would go home uriye batekire mwino ka jano ututuka abana bishomero mbajete ntagata ekeri ntagata. So twahereze myaka mushanju tukaturi bingi twaza St Peters katukuru niyo abande shumjurize nyoshi anyway kanda zabura akaina ninteka teka no kubanza to abaza ati story yo kushomeji neza kwiza kukumara mani kora ataye noza kongera kwiciriza ngo abantu abamwe babaruga hari ego bambe abo kuba as far as I remember hati nkaza katukuru mu senior 1 kuna abe naho ko mu senior 3 otyo aba mu economic hardships konka mjurize twirka omukatu wangambira abazirewe icurunji bariho mukamasimu abutosha bambe bakabakorera total peasants ati nshira kurwana n'abantu we make it very euphemistic kora kugira ngo ya total peasants omujunga tsika curungarunga konka mwenu ati tukigambo mu rurimi rwetu onyankore harami nabahinga abo kuba itakabaryine shuware ego bambe itakabaryine binorutoke twine norundi then twatwine nente ncyakura bazikahwera bindi bintu nko kushomana kigonka zikazaruga hente tuzine konka itaka ryo kuzirisa mu rinkerro konka tuziriyo ego bambe mwenu waza katukuru kwa hiko mchakashatu yayata naza katukuru msinya 1 nashoma sinya 1 sinya 2 sinya 3 hati omusinya 3 haba mu economic hardships esente mwenu za yanga narugaho naza harubaju St Peters katukuru no jimanya narugaho naza St Patrick's hazi yo St Patrick's ere no private eri rubaju aho eri rubaju ra Peters at garhi nyoni manya Star Junior umurukatukuromu ni Star Junior na St Peters Patrick's nantaji wajigama izina ndarurire rayishka na St Peters katukuru haro parish parish haro parish mbwenaga amashomero gugarukuroze nakuru hazari yatandiko mu mbayero bashomesa aho St Peters katukuru omugenzi Rwankore Patrick Kagirma nimanye yatandika ishomero yo St Patrick's bambe yari yeterizi nariye nakuru hati nakurosinga nazayo nashomero senior 4 nashomero senior 4 tindabuze che bishare bya fiza abo kuba bakabiri biceho katukuru na Patrick's hata hunchinyereka ngo Patrick's yekaira hana basa of course it was cheaper kandi hatuware makatukuru St Peters okaza kandi ke affordable bwirogwe katukuru hate sente ezuba bintu batwenda ho katukuru St Peters okashanga ngo basa kutwara mu boarding Patrick's so I crossed now St Patrick's konga shirinda ho mujurize St Peters okoriyo mude urugo wanyu nyakabari odia I was riding a bicycle ezo ninka kilometers zinga kandi gari arobu yabe mu kefire urujegere rwacweka egari imukefire bebintu kanu mu bakavuga egari ushanga umwe nibare no Honda musinge ngo akavire karugamo efato ego bambe now wakarundurundu ngumanya biha imukefire gari ushanga itarumwika rero twaturi timu nishwa twatwe nabikizaharwa cyakizo kwa mwababi namagari ubunda kuheka ubundo shanga ino ndijo mutambura kandi hati nimvuga he motoka ndeba haba nkahari konka tukatutambura nebjere kandi burizo every day no bwenjure cire ho mjumbi no buguriyo mshana gwe cyanda twashoma ati naruga katukuru St Peters naza St Patrick's nashomera naho senior 4 linda hawo haretse buzo mjurize wanjira nko wagire Patrick's wazo boarding amakuru gacho uno mundu gwo kubanza kuzo boarding ejembera nayo tujigambe 7 tukabiro ebintu bikabitaro hati okoshangana ba planning no gamba ngo hati yo boarding hati bintu waza kubitwarota case nini mukangambo ni yecho hati nayo shanga mwenu ko mukana bagigamba ho nke kintu kikwetagwa ejo kimanisa ngo ikaberi in value
yamani so kesi enkito Omufarisi, shuka barangiti. akwe byo kuba noturaho muka nibiriye hatwo bito kwenda kurugayo kuza umubandi ureba utakuzamo chetaga ngo image hindukeho so ninyujuka kikachitanguhi konka twantekwa n'ikindo y'umusinya for a candidate abantu bararayo nishomero ndikigamba ngo mukenda murare abo kuba numwitaga concentrating yego bambi so twaza St Patrick kesi yargahi yo mfarisi gwargahi amashuka manyi ninyujuka bakaguza hwembuzi omukade akabine mama no kushoma kana kufaho na mwenu kunojya ngo tuwe Notaro. kurutyo tutebye kindi kintu nkurire and maybe nabona ushaka ko ntakubugina ukatukabuganda hamerumo yego buzima kandi ati norebe iryo story wakugiza mno usakushanga kunojya ntorashome tukandi tutabugana namazi so nijuka bakaguza hembu zaho hawugire ibinte byagurwa umfarasi eshuka abo kuba kabita kubasa kuba birebye nyuma bishibe byenyuma ubundi ko robe norara nondijo hati omuka kandi hato wari mu byabasigaza bonke kirungi nega nosha inabe nimvuga nayo ndutaha hati yaguzwa nayo musamu contribution by then my old brother delete atwakaya herze ari umutekeniko akarigando akari ngugokwe engugwe kuri yabugamba erguri yazakanjirirwoko so naza sentazi naremerwa umusinya 3 naza umusinya 4 St Patrick's na boarding byagenda bito mwishomero bakwakira batayi bawe tukakurosinga turi bingi tuwoza Exodus hati embera kuyabirembi I think the economic situation was not favorable. Which year was that? It was 2002. Ninjira barujuro mukarure mbera nojumanya season ya harjura yakaruna ataro senti. No embera kuyabire kona abantu tukargayo bingi tinyenye ngabo twakire twayishangana tumanyana. Twashangana tumanyana twagenda bingi so twazoka twashoma konkishomero rukutandika. Rakari taru registered mukuza gukora katkuri yanyeri ya St Peter's. Apana indaho. Now we had now to abakwari nyuzuka director by then akarundi shomero eriyaberi yine registration number ya inebu koro cyabijwe bingi nimbe manyaje mnonga nubwo hashomereryo akaronda kabare rango wabasiya kabare district changa secondary school ne yaba Kristo eri oguratora nozi mparo twagenda tingu ma connections zezi yabayine nabo konga akajya timba registering mwaza yo mutashi batupakira bakatupakira ha motoka by then school trucks kazir zarore ehandi cyo school truck ego bami kandi twachenjoye ngabo kubekerinka trip kuzakabare so twaza cyane mujurizi twe wahirwa utiyo kazakabare mu rwo kubanza kabare kandi ngabo njihire yebari so naza kabare hatutwakireyo umwishomero rindi batwakira nk'abantu babene bamangu baza kwiza koraha batuhereza domu twabyama twatanduka twakora ibyizo kabare yafuka yabukuzuma nyowe for the first time nkareborho bushesha uriburho rushwekere rutahwa muri yezo nshozi obyama uramizin gatonya so twakora senior 4 kuyahereze baga kaba pasarashi bigezo kubyahwire twarugayo konka shirinda hawo mujurizi kano shotse buryo umwe nahezo kwe omugaruka bakabarinda mwena mwaheza mwena mpaka muwireyo margayo muta now emwe nimbaso tijukaje konkino ujuka ngukargayuta if I can remember harabayeno bakora weza ninyujuka sciences hatabandi aroziya za pepa yani za Kiswahili za cyare byayo bizamuheru hati I remember harabeje twahereze hamwe abandi batahire abtwahereze hamwe abandi batahire twakwato tupiki batwatashombire ibintu bingi uko kwata piki urugo mu ishomero bakutwara akahari yo trading center bakutayo manu rushebeya nyuka then twatemba twargayo tuya twahika kunuya akorance muhanga ayiba kweta muhanga bishika no manyakabari muntu baburu tambwiri hangeri hatu watemba taxi twakwata taxi yakusyargana yo kunakire rugando na rugamu ndikugakora sinyafo haya mukozi ibintu nabiteka ha boda nabitwara buhingo atwarinda sinyafo wazo mkomo
twazamwata kandi hatsinya fo yohereze kandi kushoma ukashanga utaranashwa kugira ngo bishobwe kubyakwija haro hamasiko go kushoma sini mwe no kubirije kubona nushota naheze kuko huro inamani abo kuba shereze azanore wakore chindo takuche expectinga you will always be happy actually amashemero against gari mu kutunga ikintu even when you don't expect it right konka wa urushuwa ngo kiruho you will always take it as you take it for granted so sinavona yoga kagari amashemero ogihereze kandi ogiherize omumbabazi buzima so twarinda konka ninjuko bwiro bubona sinyafo kabandi yo mukanyombera linda ho mujuri tugake yo mukomwe kace mwaba basigaza bashatu muri kunyita mboye no mukomwe niwo hata niwo temura niwo yerre mbuga niwo tegura akana ryo mugati oriyo mukure mirone minzi bacara ku bantu batunagiritwa abandi bayira wa wakatariyo kandi ubucura nagumara ubucura mwe nareba uri mushyirwa nko wekanisa omuka babura n'abakiga yego bana muka turi abakiga konka muri abakiga ati nkitwe abakurire kunuya hati muzeyi no mukiga mwe no muka tariyo guteta ko mwana nyo nkebe binkwani ndengo mwana mangu yakera mangu yagira ati rero mweno bakakwaterera no mukumukuza abantu mutawuna omukaba kamba kutero gamba nkengoma Orion ya program Shitamana Nyamwiza of course to live YouTube Shitamana Nyamwiza hamwe na hatayari west twaza kubaza tsomka humuro kagufu turagaritse ntwenjere nibye magaraga Jules Vincent umunyamakuru rangano mnywani wawe wese no kunda no hurikiriza no yenda ngo manyebye mwe ntwa gutegura cyo kaciti cyo kubanza twaza kucumuriza wa tubanze twaza mu kahumuro kagufu tugaritse Omuntati yakubuza nkonki wine waka mwereke wako tati yes ninje nanjino mungaro ejo tindijo ni waka alcoholic kombucha echo kunyonya murungi ekibinji bari kuba bino mungaro umyanya yo kushemererwa muno maka ahubwo kubakorera waka ne kwa waka alcoholic kombucha ne korwa mu kituzi etangauzi n'amajani nobwoki ne korwa echama Enterprises Uganda Limited nikagura shirinjiro kumizonka rero weno hurira wananuka wakanywa waka alcoholic kombucha ehamibwe UNBS okshubura tera noti mshanje noti emwe mshanje ni 3 anani 3 chenda nemwe ninga noti mshanje mnani 3 10 ashatu na mnana 16 otaguza marwa umuntu we nataka ikize myaka 18 y'obukuru nyono bushunanize bwa. And for those hair-raising moments, turn to Wonders Hair Products. Say goodbye to dull, lifeless locks and hello to hair that shines with vitality and strength. Because at Wonders, we understand that every day is a chance to create something beautiful, to embrace the wonder that surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wanda's today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wanda's, always wonderful. Mbarara mwatebekana sokwiruka Mbarara Card Run 2025 eyo mu runo gwakana eriyaha ebiri 13 byo kwakana omwaka ogwo okutandikana shayi 12 zakasheshe ahal Global High School Mbarara omwaka ogwo nitwirukira iraka ryo kwiciriza okubasa kutandika radio yo kubanza y'ubusiramu omuri Burenge Rizoba yakwatire kit eyo kwirukiramo ahabwa shirinje mitware 250 Ermuvesti, echupa yo kunywera mwa maize eruhakapa, shemererwa na beka yawe, bouncing castles, face painting, egari zempaka, na ba celeb bukuchamura, singura nebichoncho ebya Movet, kits zishanje aha Shell Ankore, tusu petrol stations, ebirukuchiraho hotera, not mushanju 5 mwenda, chenda na mukaga, 5 na mshanju, nkagara mshanju, bishajichirwe Bank of Uganda, Movet Products, Housing Finance Bank, Maka Madina Haji Services, Salam TV, Tayari West TV, Bitebekansiwe, Uganda Muslim Supreme Council Mbarara.
oriyo noreba tayari West kan program yawe Nyamurunzi nishitamana Nyamwiza twine Vincent Mujuriza umunyarwampara umunyamakuru ranganwa twarebe ceka cyamagaraje icyo kubanza ibyo kushoma kwe kandi twatanditse kureba ibyo gukora na no kubaho umunsi umwe when katuretse iki tongere kumanya ibindi ebyabisigaye omukana bakiga hata bakiga bariya abari mbwenu ceteki abo kuba muzeyi bo bakarga ukweza bagita kamwezi kabari kamwezi ninjumanye rw'amatunguru no manye utakumanya ninka ibabura so now omukanga ko kuteta kakutariyo yes konko omukade ninjira kugira ngo hakafa abana binje mu kubanza akayineke yabata mu kugira ngo nyone munkanta kumaka kubikora ati kubiha bwera ka abakora aka I remember mukade ari kurugomuka ko mikoro y'abakazi yes nka cyaci nkakaya ushanga najya tinsiga nabatekera mbwe mtinkwena nabwe kwebiha ngo nkani manye gemero feminine eje y'abakazi kufundikira ombumbo karcerra ukatogogorre ndero mu rutoke konkeje mirime yasigara kutahamizi okombera okuhinga kwirembo kugategura enju okunyuka wanyuka mnyuka ayirhanga wanje omwiguru atubwa hato mukatukunyuka tinkuretera tonto tiyabashande ya tonto bajinyukire teme mbire process okahana ko kazuhira zikasya mukatera itaka mukatondora mukanyuka mukataha nkavuga marwa babura umvake nkavuga marwa na even before even non primary konkava kayo ekiyizire kakore kindi mwene jo nemirimo yabire abokwa niyo yabenerga mu sustainability ego now hati ahasiniya 4 hargo mushija wa man kamparoko yatura cyane okay yagabafurukireho yahinga umwana mwinji mbwe no gumwani ya leta manager w'umukoko Karma Jongo nkwetegerize kandi mwena bona kanumbeta bakoko so umja kwahikaho ati noshoto kukoragana n'abakozi mu rurimi rwa bikizo bajya mu cancenda tuvune mu translator tiyaba mujurize hagiraho mushijo mwacyaraho nangwa kiza yafa yije mukayagira ati ubwo nakora cyo twamuruma karanga manager ho umfamu bajya mu bakwemitware 5 izo ni sente nyinshi biro zero to mane babura ati ko gumwe mukanoziye kandi cindo bara nkemyezi yawe nkamunana wajikorayo waza kumurka noti n'amanishi icama kumyana cyawe kandi obweze sente tuzuriho byo kurya tuzuriho rent tuzuriho mushoro tuzo tax free money virgin money ndaganzayo uri mshaka ine sente nyinji nangwa bakamukubya takura wano yukaje koragiro karvari hatogo musharaba ahigurokwe ebebira nebye byona hatakabanza kuhinga umwani so tuzokwe hati nyoni nyuka nkamba nyine manager ogogwe mwena kibanaja today we are going to work this side I want you to start from hatumbaniye navunura mani uterizant korro herizo bantuza kuhinga cicwekeki mbwenu yagira ngo twe distancing tuti mwenu aho kuba barabantu bakaba bari abo mu cyaro abatosha abantu kandi nawe atakumanya rumoro nakora imyezi nkamushanju kawakoze icashatse n'itano cyane konka niza ninka translator now along the way akecaro katama otyo bajya nkonkogu hati ayizire kuvunura ngwahi aiba rikaba yatashibarubura bareba ngo urgeno rwezabusha niriye zabusha ni sana on fonfoza nangwa ko bakigambe na fonfoza mwene witakwinga nahinga nakwatefuka baba acetano hayongera wono kinga nkazihingira kandi mukuzihingirezo nkantara muhinji murundi nkabariya ababe batwire bari enkanga mwase mwene bari abahinji nkwineje kandi itoryo umutesi wishomero ati twiro mwishomero as I was very young as I told you akosini yafeje na nakorega nkecishani nojote hati erisho cheri ereryo kurebereza gira buriya rikabangira gura munonga haza kirinke kinyerere na hati nacirebe nyijwa abakozi bakujya kunkira iso cyengu nentamani konka ndukuhinga because I needed money kandi kanta kubasa kugira ngo nyina mane gakwinga nagabo so kubaye bahinga bansige nyuma baguma bakujugutere biko home farm ndukore mitware 5 mujurize imitware 5 bakabaje kwa buri kwezi nari bakakubicira ubwire ko bwahwire bako I had nkabanyenda kusevinga
nkwine nkaba nyine kiteka te nkanazemo tugeze two kumanya ngo sente okuzibika nizanze kuyambanye nsakare hati nyo nkanta kuzihayo ako tukantu ryo buhunga umfama aho hariho ababa ryo muteki mwene mukinuka murya ubuhunga hati no nkanta garuka mano mwazi akahabariye byo gukora nkanta ninza kubyama omukaba okorga yakasheshe bakwicura no byama bambe hati tine kinabe ninyendere sente nabwe. Life was good because I was not drinking. You remember ababandi bakabari abanywi kandi bakaba tine shombe shati niyo lifestyle bese nangwa bakambanywa na advance azirayo kwezi ko kubanza nabika nakoro kwa kabiri nabika nangwa batandika kungamba ngo hatoguya semeze satani mtwari 15 boba kunywa advance iwo takwatayo nkanta kwaze nakiro shukuru cyahika abantu bagure mpare nesa atubisi wahunama hati ngani nzibika nkunda azi kumuri komsini ya 5 zintere kijinji but you know what happened apana ba obwiro kuza kumurga kubwakire ogwo mugiga gabwayizire kwaga bwayizire tukatutama twena bakushomizi na babura nyamwiza no banza izinga okwezo kwahwire na noku bazu akakwazaho hati nyowe ngani mbarangu nyine sente ngani mtwaro kasha 5 ego sebo aka ayi noshanka kore miezi mushano so hati takura yara shiza ngira kandogo entazanti ndio ninza no kumuruka ntokweze no kunna nakomeho anyongera meme tware 5 wahise cha makumyana na yebare takura 400,000 hati omuryabo banta babe baryaho bakozire bakuzire bamanyirensi batambuhire ezabo bakuziriye na advance harimo mushija watekero mutwa akazinya ho manyi kuzenga kazirya shit bitumujuri emtwara makumyana bakora katandika karokora rosezi omushija 100 zemitware 5 yagira ngwenchi hato mushija abuko nkazihayo ndikubura nka 2 weeks kuhumuruka senior 5 hato mushija ngira hatkonka ate sente zone zwaye hano mangu wazushubura no basa kwihama amagoro mujuri zinakaba kandi ati nyonka fa nahimbuka nafa nahimbuka I resurrected many times than even Jesus abo ko mushija kantekero mtu atakantekero mtu in advance iwagumuriyo baratakashire akabana akareta proposal acha tunyo renka turo Kampala ati kandi sente nyonka zikora ati ninzimani makushubura nacanga inocted akireta nacha meni zaro bazitwaburiyo makana ndeba I even saw tunangwa nondiza kana basa kuzinya kankabwabo mwazi so kubazimpire batanata ogo mwazi ogwe omushijo ogwe yija omuka toka zire bazira oye bicire kanye bicire because kanshomero ati mwe n'umuntu wohereza senior 4 oyine emyaka engai had you turned 18 I was 17 I was not abakwa kata kachizera wewe tera karu konka what happened babura ugomsha kantekero mutwe yanje atati ati nyowe nyine hotel Kampala kwende mbuzi noreba nkwine atkando we kwende embuzi no bagigure mitwaro bakangambiri 12 atkando kunu ya side za Kikagati atwakana amanye bicweka nkwine atwazayo atunogure mbuze mitware 3 necweke naye na necweko omwe uzitware kuriya atunangwe no bwakose mitwara 3 nangwe izi kumizireke atato kargaho kagure mbuzi atbo atunoreba atatinyo nabaterera ngo nyine mbuzi wakaine nesumanya kaine sumweza no shani Erikson chiye stafari atatu nabaterera ngo nyine mbuzi atubone bizana bazipakirana bakwasa kasi yawe tembuze bagigura mitware 10 mwana norebera nchimwe ngo akana ndakunyiba kanda kanyiba oh dear it was bad I feel sad because your labor mujurizi amezi mshanju go kurya busha obicire he took all my money yes I'm biyahereza kutwara yanje atatu nyombe natire smart Kikagati ninjima yaje tsariza kabyanda I remember the names no kuyabe nazigamba hati yanje rate sente zinaza kwikayo embuzi nziba ziriyo hariyo butare nyongure embuzi nzirete atkunda zete niza kubanza tiro muruti atomuruti nore hariyo hinkumanya ibine famu atubariye bakuba kwijana baguro muruti ati no boro no bakwasa kasi yawe mweni wa muhesente yaza Kikagati
kuyahereza tukundigaho within like 30 minutes toka kumchayisha I na felt like yanyu nkahura umutima gwanya nkonke sente bazitwara and bakazitwara hati immediate ngeza kumuronda akayandugireho nkantine simu ngeza kumuterera bura nyina kana aturu mu rutakaine babantu bakumanyamu hati araratangwasire but my mood itandika kufa yafa buri yafa so nkanchaka rindu kutere simu yetakwata murumbo muruti kumpika utanyeshereka noma omuntu kweshereka wamurebere nko naretwa hariyo ryaha umuntu akakureba akaraba nkaho kamutero ukamyuti ni kwenda tinonyendera kimwe akabaho style sentezo zikafa zicyo zikakomaho now abo mukabasigarana bamanya ngogwa ine sente hati naza kuje biyakora I was just I'm angry kandi babura no yegesa munonga no gambira abantu you are a teacher professionally or your media ugambira abantu berinde kurya sente zabusha amazikases nstani nizo kuchena I was very young nakora icyo myeze ngahi banteka ka bonus ngumpumuruke akora yakahura yakwatwaho yaje atumbwenu ati reka kongere muneza tugudura mucere bambe zona kazitera amahungu wija wahumurukuta nkagambira abo mukanaje ntkonka inama waje bashurura bakaziba ntengo bakaziya bata they were also bitter hako hatiwe urumuntu ki wini magezi kinkiwe bazikwibireho nabatubura najya ndakangira kongana munonga akagambira mukade no manyama za always accommodative nkambera franka namjya ndakajyangu naza nabashobora byona ngo shatu waza kugiruta nko kunatse turagure na bitabo nango yegurire nenkito ukozere imyezi yona I just died so that money was taken konko wazitwire nkamugambira namjya ntwantwara sente ubu yahereza kuba hostayiro atacena murebe kurabe mbugana aba hostayiro nkamjya ntnuza kufa kubisebo kanwa kacena nakahuru I think atumwe wancena konkebyo kamanyirire nangona no muzasini yatwenyima nantabitebe nkankora nkebyo aho no ndizo na akayanyivire nawe bityo kanko sanke myezi nkamukaga icumuro cyona nawe yanyaga odiya so mbwenu nkambi twiremebyo konga I hustled all through uzakwera senior 4 kazire mbabazi mujurize senior 4 results zijazita ngizero mu second grade yebari ngizero mu second grade kana asimaranga najante nese nembabazi atwarwa ejigari tebeza nachi esente zitaruho nangwa sente zo karo ne bya bibiri yo mukabiri mu domestic violence dukutegana psychologically it is now that I can tell hatechi shumuta kachigama so nizero mu second grade atabwire bo kumuruka banja ngo sente ukazitaye esente zabura torayombire mwata torahingire ukaba nokora. So the question simple is where is the money? Arindagira twagara chimusente twagara kutunyonyora sente za nababera open nabajanti nanye tindazirire omuntu akareta idiet yaje packaging aje but final akanyu oh dear hati ninyenda kuhumuruka musini ya 5 wazahi hatumanya ore hatubabura excuse me to ino koragire ngo ine choice hataro sente kaje nege hati erisho St Patrick's rukabandi yenda kugira level kutandika mwenu wagaruka konko chance ni yavon kandi nkora music music dance and drama as a subject. Okay, now I still wanted to continue with it in A level ego bambi so hati nyenda garuka inabe ninshomera kunkanta kuhenda kunkana ho kubasa niyo mberera kuti hati nzayo kunzayo kungamba nabo bangira ngo haza umuntu yenda kugireta A level music nti I can only come here yabeho ndikugenda ankanye nabantu bagishoma bagasente pitaza ntakuhabasa. I wanted to study music. Can you imagine? Nkuine. So hati story eringu kuna ajireyo St Patrick's bangira ngo tuza kuba ntujigarura mu A level so you can come
tuza kugireta tuza kureta umusomesa you study level mpumurukaho kace kumpumuruka tumare sande tumare ya kabiri konka mba mu wise sente tinzitayo banzo rinde ho kusheshe mechindi ohumurukaho kace egari tukatwajigurize wagaruko boarding kandi hati ngana biro wa boarding ito kigarukashije ashije manegari ona erevo konga hoping that nasagumana ushashura ibicweka okay akasente wakabikota so akasente noreba hata house ni ya phone oba watanga kugira moti ndeba umuntu naragana sati ntuza kureta head cyamanyobwe director wishomera ati ntuza kureta umushomesa wawe nabashomesa atashomese erevo konkanyereba ndeba kaninyenye kuri nashoba music eji niwe baragiretera winka hona aza no yishwa private kuko akwa na compromising buri kimwe kwine mwene kwa wesane nkishatu ndebe tarabeho tindirga mwishomera uko mabwa utunyona agenda wazisha naza kushobora kunashomere erevo tibaye beta advanced level ego bami no yichiriza ngo it was advanced suffering so ateriye keri advanced suffering ko kwakigamba bokuba I remember hati ngenda nyujuka arumushija wabaye mishomero bakwita mbako umtawunomo konkar kari yarugireho ati ngo akayi nirindi erinda ritandikirera akayi high school eranga wanje hati ngeza kwenda si uko waragireyo rakayi uko waragireyo rakayi nkanda giye ndukurugankaye ati babura nababwoya kubukuyimo twita kuburya atarakayi ndukuzaye ndukwenda ki nka atahari nkanji ndigire kabana nakure wahura kandi so hati agataho nyenda kuzaho katukuru oyoroba nyenda kuzaho iyo nangwe kane ekeri nunjiho onko rusente bito bicire zingaye zirezi wima Patrick bakaziba ranga wanje nabe mpumurikira nazo kazi y'emitwaro nkikumi n'ebiri atomutuma ngamba n'umukade mukonvisinga ayatezo tukuzibasa konka atomutuma kujanguzayo ako second grade yanje aruhabi nabire nsingire bo bagumereyo kwine kandi babahire mwanya mu erevo mbwenu umutuma gungira nguzayo shabo mwanya katku pitazi shabo mwanya nkashomero senior 3 nargo naza haya nashobora 4 hati nyendagara ko senior 5 kumpukayo bagwa they knew me ekaine first deputy in a second deputy hati mpikayo nsanga second deputy omwami yogo akamba mwetabe gumanya diki ego bami kwandeba yaciyaruza zanje jata hati ntuko mwanya ati what's wrong with this ati ntuko mwanya tagumpa yagukwire shebishari hati it was my greatest worry in life now after being admitted fizera za kuruga mwenu kumba ni nduga muni shohora ni mpika gate mbugano bani beta first deputy umuraberamu andeba bureba just no moment kureba physically atogu na ronda cyogo hatwa akaine ziriya beef eza akarga yagenda nakora cha no babura obani is it because we have been exposed umushomesa ka developing beef no mwana nyo nibwe manyire ngo obatukandishomesa bw'abantu barubata hatu buriyo bunaruga homuseni asiri akanyiga crossinga I didn't know some people took those things personal akata kumangu nembera bambe hata jatogu na ronda cha obwe admission so mungaro njine kanyine n'umukade nzaho kumara musyaye mwenu akwakira kubi he was very rude oh dear he was rude echo chakomaho akaja tutokuzagaruka kwa ntwe ni kureba mukaruga mwagenda tokugaruka umwanya yagumu and we meet in town we still meet in town here I know we meet it's a vicious world so umwanya yagunyima katukuri yarema St Peters hati nateka kuronda ishomere yabende basa kumpereza A-level so nanga combination irimo music hatu bandangira ngo ogo muntu wabaye mbako nkuyatwira ishomero kuyartarakayi ngo ahine music mbatera nonde simuzaba nkanyi n'abanyabuzare babinkumanya mbaronda bampereze simu ajata ati you come understand that you come
wapura bitagataho sente bazi kwibireho bazi kwibaho cyo Patricks zireze warje nazo muka emitwari 10 nenganye zezo tubarazibire nkagumana zezo okay ati kandi yo no makushanga utari hishomero uriyo no shanko mwe orukugira oti konga no reba twarwo mu maka hari yo muntu naku directinga mwe no link decision maker ornya mwegenda nkeni miye chikoko ngwine so what happened hati ombwirobwe bangira ngo ozera kayimizi ati oyuke tamu yatandikire hari naza ku kwezi actually kuko wahwire abako warga kuri yazir 3 weeks mwene bangira nguraka high school immediate rawuja nkanye naka sente bangambire sente no sazi kazi gimitwaro bani kabiri nenga hi ndeba ngo basa kuyiya mbweno gendo zo zisiye ntware mitwaro ukagenda n'imitwaro zikahika bakazironda mukada kazironda zahika mwene nasimbura nkuza hishomero wagenda wena kunakireyo nashangoriya ishomera rine but it is a very new school is just establishing and yabe nagamba ngo ni music akayine music dance and drama mwene troupe not the subject in class no and me I wanted to the study subject music. in class So kumara hisa ndikemwe hati mbuza nkashati bitogosha shwire hati hati kunacho nakiriya ringa amariyo gawe wapura aho kankamanya nti eze sente na strange world na I was like a stranger in Moscow nkurire aho karaka nkata kagirebaga haturiyo mbaganda hati ese ngoro manya wararukurireho no makuru gamba raka high school na hati esente nshashura zo mukirasi urugando ka wararwegera mujurize uruganda bwe hati nindumanya shi mbaze ndumanya hati kanyo mujurize mbaze ndumanya hati rero ndumanyo so hati kunganira na beji Wajya twonkashi music ntinyo kanyize gushoma music music hateroho ngaro drum have it hatakara haba bana babe babira bakugoma kutagura troupe ngoko kureba eze zabeze ndere mazi hati ndeba ngo nahwaho kandi nahungire enjura umukuru konkangira ntegetamu dekesho mewe neza kwa now remember that is first time in senior 5 wajishomero mu mashomero abiri actually gagariya gabashatu hati nsome tamwehwa nangwa nyiza nyine nkanyine 21 no maba event kawakora ngoraje nangwa hakaro musomesa ari kurga rwa mparo kwa jatati ati ntuza kwa scholarship ati kozi kani gora za divine that nkanyine headman nkurire so hati kumpumuruka nyompumuruka ntamirwe how do you feel banzori ndoko nka scholarship bajuka agenda gansa jangu next time ninga bakabere barengwe mbera torugaruka bakanda ntakufitinga mu mwanya barengogo mwana atagaruka nkaburabura hata njya tuza kwa scholarship party si performed well kanyine manya nyine b nyine hata njya tuza kwa scholarship konka umutima kugira kandi tingar karakayi na nico nabiniro ndakitariyo hati ndeba ngo cyandema kuri yakaburayo St Patrick's bahanyuma lakayi tukibireho to kuzayo hati ngira nti ninza kutwara combination ndizo mwene music kangirwe nganyine head fine art yo ato ko dukunda ngani nchikora yebari na hati fine art I can so hati what happened ya kabiri musini ya 5 hati enyiza mpumura ebane batamu ya kabiri hata arabasigaza bo witu bakamba shomero mu rutomo akara mu secondary ekwetwe hasheje iwe bakamba jeta Royal High School ekera ishoro Royal College Royal something ekera waho muruti no hijwe cweke opposite na rutukura nka hanu ya wano shuma no rugo muruti ecyombe ko kirona atengo nkagende kade something one aha hari Palm Heights shinga polisa heri nore wana namanye imyanya y'amabaga babble event size kubazina no but I stayed below Palm Heights sometime in my life ati agari ishomero nangwa ari ishomero rurungi konko buri bishomero rurungi bakana bagira ngo 11 rika mwe hata kangiye kuronda hanta hinda concentrating naheze kusise tamu yona ogo mujabiro gwenyuma twena nanye naza hantu nkashinga hapo nkurire hataga bari abantu babiri bo witu twabinshoma hamwe Orevo bari aha baraho aroyo yawe mwana zayo mbataye yayiro mucumure cyo mbajya I need a school where I can concentrate ngo hati waheza ngo hati mbwenu kandi hati byo witu ngo
and they were bakabari abantu bari hati ekikumuro kikuza kuba nyuzaho nomu mu rubo n'abarungu katona kakuru they are still my friends bambe nabo mukateguraho tuzayo bantu warowa deputy teacher mwenu ba administration bampo mwanya ngaye ne results zananke kuri 21 points za bazireba bajya ngo gunashoma n'abari nabo bakantu bandengwa I can still catch up yes so bampo mwanya hati ntandika second term ego se hati kuntandika second term fees konke yahemerire kandi fees nangwa rosho tatu muka stabilizingamo fees ngireta hati kunjireta kuntandika second term aha royo high royo bakamajita royo college nshashura nkiriya ringa je atabukwa nkamangu nabo nishomero wacha tunachiza erevo nze toringa nzo mu class tushoma nawe wakarije because I remember abashomesa bemba tushomesa now most of them are doctors by PhD wow bakaguza mba advancing out they are stable people and naboni ndana bambuga nabajango karugamo umuntu ahurire bande so mwenu bakaba ari abashomesa noro muntu wana kushomesa karengwe cyakugamba nachimanya nacyetegereza bataku bushkana ati tubanduza kuheza second term ejo turi hagati no shoto buhunga bugiro kubwaba second term ejo rebizubiyayo manya numwe cyanda buhunga kubugiro kubwaba revo twantuzwari impare ya green na nesa team kono miringwa tukubaho tukubira ha de Obama style ego sebo mwenu no shoto buhunga tubwanga I am trying to recall oho kutubwanga katu yabeja nomwe erefu senior 5 yes then senior 6 kera mosho abantu kamunana nosha hati tweta administration tubajango bo buhunga bukaba kubijo twabugumira na nijo bukabutarije na nyuma abazi so we don't want it hati ejo statement nosho tumukama wishomere muremera direct
class do you become a coward apana hati nanyo kagenda kuko umutima gwawe nkanyibuza Nagenda nka. kafa narugayo ona naza hati mwene ico cyo I didn't have the courage yo opening up kugira ngo ngenti yo apa So- mamize batomwanya kwaheza kutomwanya nangwa harimo abaremerwe bambe hariho abaremerwe kugira ngo nawe sente zibatugambire boma ako boma cyo tukatuje mu mitwaro 25 za elfu ego bambe haza zikazi sente nyinshi of course zikazubure sente zo pe ozironda zuba mujurizi ko kukigamba ninsumanya hateze sente kubaza tugambire nka boma eboneraho ugireba ko yikera popular high no kuyabezo mu sports Empira semana ati isomero rubonera haturienda konka bamwe bajya turabase hati etamu ejeje yabe yahika batucwera no shangu turonde mutwaro 8 yonka tumaririze tamu ejo hati 8 uyice nyonka shashura kuriya wamarayo umuryaba beja bitwabe twine arima babene bamakurete sente zabo bacimbinga kahahweshatu bacimbinga kahahwena okay inabaye bine bicweka bakubasa kuimprovisinga bakaba baryaho hati nyo kantine anyway zero ozihiro mukawaza tahantu imamucwire mukurugaho yes hati but admittinga you see you will always remember a mother hati tugaruko mukatwena kwetebekanza meanwhile ebintu mwabyeri yarayishomero kubaho mwanya mwazayo umurtumu yaye mkangambwa yanyu nemfasi ati uri director akayo gumuntu wabar Kampala kore ibintu bye bingi ati kwiyagambira atyo nawe yavuga yagenda tutwantuzayo nyaye ibintu byanje akatari anything else so finally umukadi what happened umutima gutugira ngo aho ujya gutumura abase sente tubabingira mugaruke hariya yishomero mbuzabuze you can imagine Barbara disguising in a level noko kujimanya kweli yes hatnyo mbomo mbabene bagira ngo tugaruke kuri yatubuzabuze getamwehwe then tuija hatamusiri hati abandi banga bamwe mu rubo bakabaye bine sente zabo zo kwasa kushashura hariya cweka abandi batamirwe kimwe nkwine hati tuzomwe decision yabe ya decision final nebe kugira ngo tuzaho itwasha bomwanya kandi hari abajya ngo mwije if you must catch up because you people you seem not to have been you come and concentrate now hati tugarukomuka hati ngamba naba barongo bari banyakureta mbajya ntatuzomuka muntere hiraka bambe abo kuba tubakubamanya nkabayayi mwene mwije mushobore kiryomuka bakabinishe bakucengana nabo bakumugambira ikintu akacenga bambe hati nawe tugira ngo bamugambire abe no yizomuka azomuka agambi because nyonka ntaciniraka ndyafa wamara Yeah. irya warsia so hati twakozere bagambirisha ikireza tuzana umuka bambe agamba muze yahurikiriza muze itashomera muze at one time nakujya ngo nyuko ntarashomeka kandi wendo bireke wamursya ati no wamutambira yifencing hato mukade no yabaye nemo akako hato koreba kandi nawo hatu wamurse atuwe sente nanaziye aheresh bambe iyo muntu urukora mu rutocho kataha no shashura fees aza etakushomerwa no kushomerwa ego bambe so mwenu agataho kubaza ko bamugambira ajya tumesha tezenzerge ahangu namazima uri muzeyi umuguruso gwisha wabarungu umuzeyi nyansiyo na hatariyo bambe agira ati mwene kibireho atumwana tutakamwira rikera ati nabanje kwebiri hatuza hariya mahaka mbende mitwara 8 twaza boma manya waza boma mjurizi hatuza boma tushomaho ninjaza kazirinkesa kesa uko kwezi nekintu tamu yaho hatuheza second term hatumuka third term tushoma nangwa konka I realized mutwatuye nyuma munonga kashi mwashoma ryari muri mbiye nyoma yanka nyowe nyono yuke tamwe ndijo kana yetorwe ngo narakai hata kana arbataho twargaho hato yo nozo mbantu haruha abana aba manyo nashangire matini ahabo matu no wa shingire mbaga yes my dear hata friend twabashanga abantu bashoma ibintu bikufuronga oh dear Martin that's how we met nabandi so hati etamwehwa twizantuzo umusade third term senior 5 tushoma teza tuzo senior 6 concentrating aho tushoma konko kutwarigero yo kuriya bamwe bakaremwa twatatana konka nkamushanje 8 twaza utwene mwagumaho boma yanyinje
twashoma twazo senior 6 na boma nayo ekabetina registration number ya A-level bashija yatwara Kenti obwe keri abananuka drive ningo kushamugorana bananuka drive okay aho hacho ni hihi konkamwe nanyenda koreka waza kubara nk'amashome ari nabe nshomera to nabe nkorera hati nga A-level yanje ni Kent Foundation ato kubara naheza manyo twinshi manya A-level ne yachanga nshomiye St Peter's nshomiye St Patrick's hati A-level nyine muri aka high school nyine mu St Patrick's nyine muri Royal College nyine mu Boma nakorera Kenti no kurire se mwene town ejo urugendo rwayo ndwo hati senior 6 konka wajeza senior 6 najeza kare se twaheza vakeje ningwa mnonga senior 6 I was at home what was I doing my brother kar Kampala takayafunde maka sente pambe akana akora nambora aho nyonka zakari nambori karambura kare Kampala hotel zinunji akaina ka sente mjurishi Kampala urugendo ro kubanza warga ugiye kutahira mukuru wawe asitana senior 6 hatu mazi ya 6 ojihereze hato inemu mbero kandi tokoma kutwabe tugamba A-level advanced level nkurire se kuzire geno paper manya mjurizi ahumpitaho kangambira abwenshi nyebyo tinko bimanya nyoti ndashomere A-level kandi ko sharp kashika waye bwangu nyonka komasi ni yafo nazo wanchibingo natandicurokwe mweneje mishapiruzo yanyu yamanya A-level manya bi twashoma European history French Revolution the Bourbon monarchy atinyo European history yawe nija najishomera diploma nuko byagenzere biti ungakatugaruko wawe mbero bwo yo kashoma za Reign of Terror French Revolution what are you saying madam Arnitwe Aneti akana shomesa kashaka kushomesa bishop siwata diploma nuhuna shomire binte nano mgurusi sikubwabo arojasi bakanja wakarga kufoba roho mgurusi murunji wo mufumbira ari kutkunda kutwarza jo mutibinomo what else do you want hatko kuboshomera ebyo atwanta no tekata uno manya munonga nguyo the best of the best senior 6 yo tinagaruka kandi kuri yo mbyo kuhinga ebyo akana ore experience yabyo na tera binunji okora baziba ogirota konkabo ebyawe Vincent mujurizi nibyinji konkabo izoberi twaza kubihenderera omurebe wa Tayari West nani wari kutukuratira aha shitamana nyamwiza aha YouTube twashemerwa twakunda yabare kutereza kayire ka wizoberi kumanya ebya Vincent munywani wetu ogu omnyarwampara mujurizi abakire twaza kusiburira izobere ninye to Barbara Nyamwiza Tayire a YouTube shitamana nyamwiza omjenyogo mwoto bururo akayire kona akora abeno ndakujiraga kure interview eji na nabanda butose ntayisa Tayari West irakariyetu ugumeho